2442 article lapen 275 constitutional amendment na hano ke change ke claim body lapen Keceng si kopilo sa nali klengki 2442 article lapen 275 labang sa article 122 constitutional amendment na hano ke change ke claim body lapen 244 a bangai ni likhai ke amar sitame parliament long khai ke amar sitame ni hempe ka naam ke ninje deno ko lapen ko lapen ana bangke body konpo ke pachun lakrangi tangga sa nali kono votan hai sir Ladak 8,90,000 of vote do nasi di mata kamu je kikom naik usaha BJP akan 5 lakh so saya vote long kon. Thank you so much. Lili highway pero parliament no 2442 lagi tribal area ke serai. No naja kong beli tum do serai lo tribal area bangke. Nganing jedu ni leno la morsing ti soke hai bangke. Arjulo kopilo nam tum ke hang dum populo 242 hey 244 gede 244 buke India constitution long la constitution of India la dekho la dakta habe ho 242 bukabe padoi pulatang te 244 close to budak tokhunme sita 244 buke di a Omar Singh ti so mate BJP to masi doma puchade lapen ison ki pudo thunang 275 1 popai rang thale lo di mama me da abe 275 1 ke por lag da be seta pedo thuji pulotang te Ladakh constitution lo ke 275 break ke bang bidun thunai puing kai du nai wan bi nei mane bang komane si than chok aposi kaning ye dun dai bola ko ba ke amasi Ladak pur pame miamat bang than ceng manang lalening je tu noi maning je tanamat no namang ke social media no viral del je thera me lo non ke kopua ko nang hemprek hang nang ke bang yar kapre nang 244 a nang bang ke 244 2 pa pu chau nek chau